Arngut kinong siat khnam na kashnong nangba West Giant Hills District kila Shahjet ban Shahi kai pentebit siat khnam ne archery Indian round category. Kini ki arngut ki bala Shahjet hadian bakila pendep ya ka trial ne kejing persyang ka bashisngi bala penlong da ka West Giant District Sports Association WJDSA ha madan kyang nangba stadium Jowai ha ka nyau terik no pra. Kini ki arngut kilong ka haji ni ka lamre na nangba mulang bat wan bok dahar na nangba pochnong. Hakani ka trial la wan shimbenta arphongut kino yasiat khnam ka West Giant Hills District. Ka thong jong ka trial ne gajing persyang kalong na kabenta ban yo jit ya kino siat khnam na kabenta ka Meghalaya Games 2025 ka banlong hajawai wa ya jer West Giant Hills District. U President WJDSA ma EMH pasa ulaong ka archery ne ka jing siat khnam ka dei ka jing lek kai tenrai jong ukhun khasi Giantia na du uman barim ha ka bay dei ber ka jing lek kai ula pentip baka West Giantia ka don shibun ki khna ki badon ka sap siat khnam bat banang kentiu shu ya ka ni ka jing lek kai na ka liang ka WJDSA ka la penthiet hi ya ki tiar ki tar kat kum ka juk menta ban plilat bat pensuk ya ki khna ban persyang ne practice. Mengelatih hingga archery hingga di traditional sport yang ni, tengi kena ke West Giant District Sport Association ni ladon kena ke association, bat ni sej penlong yang tradisional manusia. Te ngai ba don kibun kena dengi nang ni West Giant ki badon kasap, na nama ba haji ni ki Meghalaya Games sulak ada bro ki sulak bun ki layo ki gold medal bun ki medal senilayo. Terkadang ni yang West Giant District Sport Association ni kuat ban nang kenti susu juga ni sport di terkadang ni hot juga ni trial ba nak kamtam ke ni ka Meghalaya Games kan long kapo West Giant di ni kuat ban nang mi kena ki madon kasap terkadang hot juga ni trial but ia kat jikitiar ru ni la su thi mangi kenang ba ki kena kinyo ban tip ba ki ni kitiar thamai kumno ki terikam bat kumno bakin praktis man kasni kenang bakin long lapoi ka competition ti kin long kin sok ndai ba amar bakan ni kam ban siat kam dei ka masuk di kadan ka technical point of view ti takadaw ni la ele kat pala ni la wa tu ki coach ban kai ki ti nang ni squad hadu ban koi ka gi skin don ka coaching kamru entah ingat mimpi pada kini kejin wat lat wat mimpi jong ni yang ke association kini iklur nang iklur enam nak ni ke district. Ka archery hi kade ka way na ki snat rekam jang ka West Giant District Sport Association ka balapan ka house nam arajar arway da ka jing ibit ki bahalor ban gila ya ilanti ha ka tu por ha kumban pen lain na ka mata ka archery hi hapo ka ni ka district ka jangi gila yo ban pelong ya ka fast traditional mangi pelong hang ni hakyang nang ba stadium pada ka tu por ki la one bone ki nang isim benta gila lon ba la ju sa wot single but cut through ngot ki doubles hagan ni kapor but nang tangi layo ban ya lechim benta haga Meghalaya Games balong hanong ba shilong but haga tu kapor ngi layo ban khur ya ka gold medal ya ki silver medal but ya ki bronze medal layo hagi kategori bopiar aduk recov haga ni ka Indian round ngi layo ya ki medal badang tangi layo nanti ban ngi nang pen klan shushu ya kan ka archery hapo gani ka district ka jangi but ngilayo ru ban election benta ha ka tu ban lot is game ba la long ha ka po shilong te ha ka tu ka por ni bang ilayo ba sim benta don kena jungi ba la sim benta ha ka tu ka not is game ba di da klam po shikman henry ban nang tang ngilayo ru ban sim benta ha ka ni ka Meghalaya Games ba la long ha nong ba turah ba ha ka tu ngilayo kursibon medals gold medal nag recov yo bat kan thei bat sinrang ki gold medal hagan Indian round yo kan thei bat sinrang yo ban haget tu medal han usnam balada ban kimilenti ba daga jing penlong jongi hagan ni trial bat ngin sa ai gi jing training nang ni hadu banda poi hi hagan Meghalaya Games kumba ka lalong hapo gani ka district ki jongi ban kimilenti ro ba ngin yo kurs bon shu ki medal kumba ngila khor man shamsnam ban kimilenti ba mentah usnam nginang yo bon shu ki medal kamtam bangi la pelong hapo gani ke district jangi kimilenti bagi kun samla bagi kun jang district jangi in poi be shakman
Aga jingye peri aga tradisional bad kini la yo ihi namar ba aga tradisional kalong ba ngimdon kam yo bor men ka baklai syutan kumtu la biang la sit hanre haga ni pat ngidon kam ba gi exercise do men kong ki kiting haban klain haban nang ba haban tan ta kadau gadon ga jingye per haga ni sibon ba na kata kadau ngi haban ai training gini namar ba tradisional bon gi kum sam la jongi gi ba la bit Andre man andala poi pat hagini gi benta pat ngila i bagi kam siam cingjar hi kan niat hagini de bat kani ta kadau ngila persyang ban bo i coach ban ai training kum gini gi benta kenang bagi yo ya experience bat anda ngila poi ke pon ngila limti bagi la bet biak ini tebin sikit ni klik petak pelai senam pelai ni klik dan ni klik mana tani yang ni no ini tawan ini tambin ya kan ya Mbak Hai kan untuk kenam kat situ emong kat ini emong dia nang tan ni sikit tak kenam pelai kan lat Oh lu dunia apa? Mbak cisuk yang tu kat itu nak sedang sok yang citan ini lah orang pula tu kan lah wow ni kat tu pun nong dan apa kita target ini target yang ko bunuh baru sikau ni yang putih bunuh baru sikau nong dia bisa tak bunuh baru sikau pelai tin klik tak Kan ini level một có dan shot distance Cetri một có 50 meter và 30 meter và 20 meter Mampu balik ini le. Padu. Boy kat ini le. Ya, apa je? Daftar aku dah. Daftar aku PC gaming pergi. Baik. Mana si Dinang? Ini Dinang.